Demonstriranje. Ovako izgleda mobitel kad nije ovako izgleda mobitel. Na primjer, vama je vidite ovako puko touch i sad vama je puko na telefonu touch. Vi mislite da touch i poklopac i to da preko toga telefon radi. Ne, varate se. Pošto je gazda slomio touch od ovog telefona, ja sam moram uzeti drugi i sastaviti. Jedva sam ga otvorio jer nema šavciger i nemam happy lepak. Nemam šavciger za telefone i zato ne mogu da radim telefone. A inače znam da radim telefone, da popravljam. Evo ga. Ovako izgleda telefon. Onako. Sad ću vam cijel proces pokazati. Evo, na primjer, display je ispravan. Ali je bio skroz, znači skroz u delovima je bio, ja sam uspio da sastavim samo display. Evo ga, na primjer, proces piše Android. Jel tako? Eto, on se pali, na primjer, i sad, pošto tu nema touch, trebamo uzeti touch, na primjer, 1. Eto. To je bukvalno proces telefona. Eto. Vama je, na primjer, puko touch i vi odnesete kod majstora i majstor kaže naplatit ću 30-40.000 evra. Ili na primjer lupav 30 evra košta touch, drugi i display da se zameni. Evo meni je majstor tražio 30 evra. A zašto da dam 30 evra kad ja isto mogu da ga sastavim ko što bi majstor sastavio. Razumete, evo. Zašto da dam majstoru 30 evra kad ga mogu sam sastaviti i sve. Evo ga, vidite, ovako izgleda vaš telefon, na primjer, jel tako? A bez ovoga telefon ne radi. Evo, pokazao sam vam cijel proces kako izgleda telefon kad je sklopi. Sad ćemo ga rasklopiti. Da pokažemo proces kako izgleda telefon kad majstor rasklapa. To ide ovako. Taj rad. Hopa. Ovako izgleda proces rasklopitog telefona. Eto, ovako izgleda proces rasklopitog telefona. Znači, vi kad mu vratite ovo gore, on će ovako izgledati kao normalan telefon. Jel tako? Kad mu sve vratite na mjesto, on će izgledati tako. Jel tako, pitam? Kad se rasklopi, pošto ja nemam šavciger, nemam happy lepak da bi radio telefone i popravljao, na tabli, ovo je zeleno, sve okolo to je tabla. I ta tabla, ako strkne, telefon više neće da se upali, niti da reaguje, niti da išta pokaživa, da pokazuje. Vidite ovo. Ovaj proces, ovo je tu da kažemo belo. Ovo belo je za touch, tu gdje je moj prst, to je za ovaj touch screen. On se prikopčava, ali ja nemam touch, moram uzeti pa ću ga sastaviti, vidjet ćete kako. Ja sam ga ošarafio i to. Ovamo su ti dugmadi tasteri za paljenje i ovaj gašenje. To su tasteri od telefona. Jedan proces, na primjer, majstora. I on uzme, hop, sastavim vam touch, zakači tu za ovo belo. Onda ako uzme ovako, otkopča, ako vam display otišao, otkopča ovako display. Sad ću vam ja pokazati kako se display otkopčava. Pošto kažem da znam da malo je glupo, jer sam ga digo i jesam, ali teško se izvlači. Izvuče ga kurac. Bukvalno. Evo ga, rasklopio sam u display, sam skinuo. Evo ga, vidite, eto ga. Ovo je display od tog telefona, od bilo kojeg telefona, to može biti display od Samsung Galaxy, od bilo kojega. A nije svaki display na ovo. Evo vidite, ovo je display taj koji sam skinuo sa ove table. Eto, vidite, jedan proces bukvalno majstora. I majstor uzme lepo i sastavi vam i vi mu platite. Pa ja to znam, ali nemam alate nimam sini. Sad tu treba jednom rukom sastaviti, a ja to ne mogu.
Znaš što mora kamera da stoji. Toliko je komplikovano okolo telefona da ne znam ko bi ovo uspeo. Sad tu moram vama dokazivati, ali nemam, kažem opet šavciger, happy lepak mi treba, da bi ja mogao početi praviti telefone jeftino. Ja ću jeftino praviti, kažem opet kad budem radio telefone, radit ću za 500 dinara, ali vi ćete morati kupiti, kako se to kaže, no. Au jebem, se moram stopirat klip da bi prikačio jebeni display na tabli, znači bukvalno jebeni display da bi prikačio. Jebem ti mamu i telefonu. Sam ga prikačio. Nadam se da jesam i više ga neću otkopčavati. Evo opet se otkopčio. Jebaću ti mamu i displeju. Čoglavo, koji ti kurac, da ne vidim gurnut tu prokletu rupu. Znaš ono kad ne vidiš kurac da gurneš u pičku, a? Kad si pijan, sad moram, ajde, sad sam ga zategnio sa ovom maticom crnom, vidite? Ova matica crna, ona ga je zategnula display. Evo ovako, ovo je glavno, to zeleno okolo je glavno. To kad crkne možete baciti telefon u septičku jamu. Ili da kupite drugu tablu, ili da bacite telefon u septičku jamu, bukvalno. Ja sam ga sastavio, a sad ga sastavljam da bi vama se dokazao. Jebote, da moraš dokazivati narodu da se ne foliraš. Ja jesam majstor, samo kad bi imao šavciger i happy lepak. Šavciger ti služi da možeš da otvoriš telefon. Happy lepak ti služi da mu zalepiš tač. I ovaj ili display. Happy lepak, happy lepak. To je, može sekundan lepak, ali nije to to. Evo ga. Opa. Evo ga. Sad ga zaklopimo. To je... Aha. To je ovaj rad. Eto. To je bukvalno taj rad. Eto, to je bukvalno ovaj rad. Zaklapanje, jebem ti ispada display, ma dobro je bitno da sam ga ja zakačio nazad. To je bukvalno ovaj rad telefona, znači to je, pošto display ispada treba mi tač, jer opet ponavljam, otišao je tač. Vidite, ovako izgleda telefon kad nije rasklopit, razumete? Vidite, ovako izgleda telefon kad nije rasklopit. Ja sam sad sve objasnio kako majstor radi. Kompletno sve, dodajte da vidite isto tako. Znači kad budem kupio drugi tač, ispred vas ću isto tako da snimim klip kako sastavim telefon. Ja jesam majstor, ali nemam happy lepak, nemam prokleti šavciger. Ovako izgleda telefon kad nije otvara ništa. Ovo mu je baterija i baterija se ubaciva ovako. Znači pokazao sam vam proces majstora, pravog majstora proces. Ja sam ovaj telefon otvorio sa nožem. Sa nožem sam ga otvario jer nemam šavciger. I to jedva sam ga otvorio nožem. Jer on je bukvalno znači bio raspadnut. A ja znam sastaviti telefon kad se raspadne i to. Eto, bukvalno ste čuli kako puca. Eto vam proces jednoga majstora. I samo kad smo zakačili display,
A sad koje dugme da ovo. Evo ga. Proces jednog majstora. Eto, vidite. Eto, na primjer, ajde, puknute touch. Na primjer, ovo je kao puknut touch. Evo, vidite, telefon se pali i opet će pisat, znači, evo ga. I, znači, ovo je, na primjer, kao, računamo da je ovo pokvaren touch, a ovo da je kao novi touch. Ovo sad kad skinem taj pokvaren, on će ostati bez dodira i ti ne možeš ništa raditi na njega. Ajde, računam da je ovo kao novi touch. Ceo proces pravog majstora sam pokažu i samo šarafe staviš za šarafi i to je to. Ja nemam happy lepak i nemam šavciger, eto ga, jel ovako izgleda telefon. Kada sklopi sad, evo na primjer, ovo je na primjer, računamo da je ovo drugi touch, novi touch. I sad ti ne možeš ništa raditi na telefonu, dok znači ne možeš ništa raditi na telefonu bez toucha. Ja nemam happy lepak, nemam šavciger. Happy lepak i šavciger mi treba da bi ja mogao da pravim telefone. Ja samo znam zameniti touch i display. Ne smijem biti baterija integrisana. Ne radim iPhone i ne radim ove novije telefone. iPhone i to. Samo ove starije radim. Razumete? Koje nisu baterije integrisane. Eto, nadam se da vam se svideo klip. Sad sam ceo proces objasnio jednog majstora. Sad ga gasimo i ostavljamo. Sad sam pokazao ceo proces majstora. Znači, bukvalno pokazao sam ceo proces kako bi i majstor uradio. Znači, ceo proces sam vam pokazao. I nadam se da mi sad verujete. Eto, ceo proces sam pokazao. To je to. I ja da bi radio telefone treba mi happy lepak.